Robos aja lah anjing ah, begini doang lo. Rumah merah cok tuh no. Ragu dia mau turun di mana juga. Enemy spotted. Basah, ampun. Terobos aja lah anjing ah, begini doang lo. Halo guys, David di sini. Ini yang punya rupanya. Nggak ada orang tuh, tuh. Oh no. Lebih ada orang kok. Di rumah ada orang aja. Aduh. Kenapa dia ngebling sih anjir? Ya, gua ngelek, cok. Ya, Nice. Ratu. Oke. Enemy spotted. Satu lagi guys. Ya, gue ngebling kenapa ya? Kayak ada nyangkut gitu loh. Tuh, tarik cok. Boom. Headshot. Help me. Help me.
Sorry bro, ngelag gua. Tuh.